Boina Kristian ni serh humhalhna punkhawm wang tura rangkal khom song te in Japan NGO Coordination Committee wingin chibai kabuk chu ani kumina ya helai muna tum lai mai punkhawm la kan lo wat sai to a January ni kuha Bangladesh kan una kuki una te ka ba na hun kan lo pang to a ichuan July ni somdi panga Manipura kan una te torna ka ba na hun helai muna beken kan lo pang to a tum hi kumina hetiang alung mai na zo punkhawm tum na alawni kareng maya apoi kan tia hetiang ang kun huwa sai ngai ta hi apoi kan ta set ani Tuntuma yang kan Federal Election Commission of India in Mizoram Assembly in Thankui vote siang niata December mitung patian ni arwat mau maya cucu Kristian tela kan ni poi mo le patian kan biak ni ani wangin Mizoram political party sang te NGO sang te Mizoram People Forum te MKC ten ani hi son turin jung engamaza lekha kan lo thong towa isiaya chumba ka chuan mimal thonem ngai ta pon amani in an lo thon ani ti te po kan ria a chutiam chuan mi pui tang rualin jung engamaza mai isiai ani hi pathian ni emo inrin ni emo nilo ni danga son turin kan lo thelu to ani amaro chu kan ngen na te hian omzia anei lowa kan hola na sang han soi do ni la soi tu tam tak o manga amaro chu kan soi lan dua chu October ni som pakata khan NGO Coordination Committee all party meeting akowa chuta chuan political party fang ploi tu te anom tela in lungrual takin ani hi son turin dilna ECI thumthak ni se tanti a uta chuan NGO Coordination Committee del all rang president tele political party rang president te point wing an sia ka kan thelu tha ani kha amaro chu changna ka kan ding na zong ka changna om tak lo bangin November nimia khan Mizoram Koran Foi tu te committee chuan all party meeting akol le a uta po chuan reminder hi thon thalela ti in rel ani a atuga khan thon phak le ani utiam chuan thito bin ani son turian ma kan la a MKC hetiang ani chuan malak zel dang tura hian NGO Coordination Committee kuta hian om to sela ti in NGO Coordination Committee kuta atam ta ani malak na chu chuan NGO Coordination Committee an chua isom le pariat akhan kun November akhan uta chuan amuna ECI ko tu hi zukmu ni sela ral khata tanga lekha hanin thona ral khata hanin sai mai lo te hian amuna kan du na te pathiat ni kan sersia te hi khiat ti ni sela ti in roman na asiama atira chuan appointment musa a kalhi kulaya cham reideu tele mulo palte mo wangin helai tangin appointment hi deal ni sela kan CEO in min deal saksela ti in rel ani a Himania tangin direct in kan thon tho boka in kulaya delia kan DRC in milo thon paisak boka helaya kan CEO in min deal sakse kan ti kha CEO ne na po thela amaro su boina hian CEO hian appointment hi min deal saklawani te kan sui wani iswan NGO chuan thu kanan thaka appointment kulai deal chop turin chu tharoi me mu kan ti a ichuan ni som dile pathum akhan NGO Coordination Committee IOB panga chu ta ani a central way me tagin kan president kulan ma chuan le ke general secretary te kan kala MUP atangin kulal dia mo ya kiam te ani hi MUP vice president ani a din MZP president kuis gal kiam hi male MSU finance secretary kulal rampan mo ya te kal boka chutiang chuan kan pangain Delhi lama kan kala ni sumni le pathum akhan
mi som ni le pani zir tom ni a khan kan appointment din na te an bu to thu kan fia a amaro chu appointment te min pe mai lo wangin tlai lama an office a isia office a kan wangai bena ta chuan an har sanate an lo soya atuk in rimni kha Rajasthan in Thani an yawangin etian all day a chuan midang interview an hui an rem ti vak lo appointment hen pengai lo wa ti an soya den thole thotan ni pisong di le pasari kha holiday alo ni ko bangin chance kha asam lu tuk lo wa chuan beilong ti ti dewi kan ho phea amaro chu lai lam zandar vela khan ni som di le paria thole ni dar tuma appointment pe kan ni thu kha kan fia a emi chungcha ayan kan soi pen du chu Mizoram ko kan fuai tu te committee in hei tok chuin zoram puma trong trai ro la bun an manga sung te wang chuan pathian fuai na kan dong tak sik ni kan ria a in mimal ang point trong trai na kan dong na sa kop mai telephone call na trong trai na ta ko kan dong loma utian chuan ko than mi ten thei to bin tun tuma ECI doctor kan kal te hi min trong trai saka kan tha among tak sik ani Ichuan ni som dile pariat a khan dar kuma muturin kan pe dar tum le minute som vela khan kan lukta a election commissioner full member pani le ko CC te along tur kan pe se line pakhat ero kha along te lo lawa CC awma ani ba ka khan election commissioner pakhat awma senior deputy election commissioner pani anlo boka in deputy election commissioner pakhat notice chamtu aum boka ani ba ga hian senior principal secretary aum boka ni mi paruk lain min lo dong sunga kanlom maya e kanin komna boruak anwam kanar wastu to minti danak thiam zela da chuan ke mani lama tangin karan soya kan chairman kan soizar sera pathian ni kan sersia te in tun man sas kole sumpole pani akan election nei tura gospel centenary kan man dora wangin sumpole patuma minson masak ani to te in sang ni de so patum akan bot siariatan pathian ni alo ni toa amaro chu sinan inform kuiten ya wangin ko kan lamnor na wangin atu December ni kuwa kan son alo ni to tu de ko ka soilan ani utian chuan amalama ECI Mizoram ko kan ho te kan din na himin lo mai to sak to china ni dir ko fa kan soya then Mizoram chuan ko kan le NGO civil society ten in kan na fair file and thiam ni ong he turam ma kan lang sak jiate kan soya ko kan wam sunga ko kan franga political education te awareness te kan neya kole tui tha ni tura in fui chin kan ni tu te den abi takin election commission of India atangin central waimei electoral process na ato thada banga appreciation letter alo dom to tu te MPF in chutian chian appreciation letter alo dom tu ko ha ECI kanga kan te ka soilan ani a utian chuan minute som ni borbel run min pe a anni lam chuan emma an soi lo kan tu soi kan lo ngai ha ani maya ato pa chuan chairman in aron soya Mizoram chuan in Lower State dak ko kan lai hotel amai tu ko asoi rualin kuna hian kan election commissioner pakhat hi aum lo wangin full member kan ilawa full member na kan lo mai to tule kan in shet tier down ni tin kan in tha ta ani a tian chuan tu min tha a be se na sang tak nen kan ron ho ani chung chu kutilaya kan sukala karan soi lan le kan in dor da ra kha ani a isuan ni min tai thek kan chan sin kan ngai changa abi kakin kan deputy election commissioner kan supia APS kan biar notice chaptu kan ya nimin kaidar na verten ko kan anla meeting tu de ko kan sia al thule dai ro chu kan result da ri lo ani when ahian kan soi du chu Kristian te ni poimo ni ser pathian ni ruat ani hi zoram ni pui zoram Kristian te kan ru ana emam in Christmas ni December ni som ni le pangahi good governance day a uan alo ni to boka
mani lo ka kha October ni kat pathian ni ka India ram kuma faina latan ek tarik ek ganta ti alung ni to ko ka chu te chu ni do da na ko tu chu kan long nei to ani chu ti ana kan ni ser pathian ni hi so ka lai kui ya ni kun koi mo ta aman ta se awang hian le nakin se la ko alamang le long ti ko soi thi ani lawa chu ti ana ya wang chuan hoina he punkhawm hi lo thei lowa NGO coordination committee chuan angaya hoina hian chokchil takin punkhawm hi kanan leita ani hoina hian long soi tu tak tak oma pani khat kan soi tu chu Mizoram Bitpuiten he punata hian sona ni del turin nasa takin kan chong traya MKC in chong try lo na te ko abang ani ti kan sia Mizoram Bitpuiten tran ruana long tu kan soi tak mewa then political party from te kan trong ruan em buka wera project party suai tu te eng masat kan buka kan ha amuang em ani then kulaya minok boy tu kan MP ten keto min soa then Isiaya kan zona ta thok tu te Razia Sabal ma thok tu te nasa takin min ui buka an chuma hian long tu kan soi tak me ani then koina kan punkhawm na ta hian ei del te saunin and andron nakam fe aman chan ve velin sound hi min man saka then elai kan stay sian na tur kan motor te ko hi athonin lian do atuak sen din man tin ko ka chiten suan LPSN live telecast min ti sak ko ka when I hear long to say to tam tak kan nei ani chum chu kan report la koi ani do me Ituan Delhi Zukal panga zanbu subriya ka election commission hon tu te are bul huna ngak so tu te kha ko ai takin in thun huna khan in lo ting khie bo an ni pani poi telian tu tin bel kyang le lo me ituan tuna hian kan chairman NGO coordination committee chairman central web president Harun Nibo to pular macam saya tulis soalan. Ama saberin Kristian ramak Kristian desa kodi ser koi mo tak humhat alawai ta hi alung chia chak le in kafia ani pathian sa om ka dikhup mai chuti me lai kan pathian ni humhat angai ni ko la selo humhat da cha ko selo humhat tu punkhawm zinga ko tello humhat tu da thin lung ko nei lo tiang mi phim chu hoi la ya mo ege bo chen alum ve tin fiat te hian ril ru ati da sual ve ani kan sa ko pui thiam ten jonia kan ni moi mo pathian tu te min zir tirin kan zir ho thi chumi lut na po se to lo Kristian ba Kristian in ti si kan lo ta ni oma alam ni ara kha tak zet in ka fiam mizo Kristian te yan nan le kan ba mo tak em pian thar da dik pathian sia da dik tak a yan kan le awat tak em Kau samsuai tu depon kadin ensi amal kawem, kan ver la chuan, kan kau san rupa, voini kan program nei turi ka posa, kan kau san rup tu temain, tipe pupe anun tilo, apos tu ni afi omse, ni. Pathian ring tu kehian, kema di nge hian ani, kan ni ser cukum hal tu cuni,
hầu in phiền cô Election Commission of India in tụi nó cần chia tầm khan cần đi xếp khối một đặc biệt cho vô chiến đi ạ anh rụt buông tất tất à chú bị đâu đó tụi xuân thì tốt cho in kiều sang in cầu sang xuôi tụi tê political leader tê party tên lệ NGO tê có in lệ khai in cần thuần thả anh đi chúa cần lệ khai chú trả đến với khất mà ông lâu vào cha na ông ta lo cho kan mang angin an hun nge ya yen kal ni se kan tia kan zu thleng khata a chu kan khen khak nuwa chuan in kom na kan an neya that tak in min lo dong song kan fria e amai ro chu helai muna nge hian election commission of India representing needing CEO maduk via si athu ve re gadi chu chuan kan kal na tur ta na kan appointment ko min ngai to pui du na min kal to ro min han tia kan lekha te ko kai kan kha anga enga tinge an son lo chat tu rom nei lem ting central way office ate alo lenga November ni kwa MPF office ate ko aleng ni o madi a office nge ate ko kankala alo soya chu in represent lekha in siam zong so ki ka keng kha ga hetiam te chu son har lo wang son thei le tura kangai tin min tiam renga kan tha ko ti buang amai ro chu an hun tak taka in than zo nuwa vo thak zo to nuwa chuk thak hian engkin tak nge ECI member te pula hian azuk tran tak mi zo te ai o hian ti kan shedu ani azuk tram to kem ti hi kan shedu mi zo te ai o tu nam dang kan nei hian mi zo te ta hian thei to so hian atram tak se tem ti hi sia ta cham khop man sang ni le som paria ta sasang chungcha ga kan boi to kati ulai kan mi zo officer ke sina thanen ngai tak tak kan om helai mun ang ei ko yang kan punkhawm ani tran rual ngai ani chak na bul chu ni ti an lo soi tri tu ta chuan kan tran rual ngai alo lang fo to thin ega tinge mi zo ti kan van boi nge kan van nei ko ka shelo ngam chungcha ga sa ko chungcha ga punkhawm amai fo tri hei hian kan in lungrual na ki thamol sela hi koi nai ka soi tu ani ho mai maya voi la hian Aizawl le district sab kan punkhawm kan ni lawa kan dam kan sa ko chan hin na tura ta na punkhawm kan ni ti voi na kal ho te ni su te bu kan du lo chung chung hi min bar lui ani koi kan thei na kan tha zong zong hian a to thengin kan thang tu ra di su chu voi la hian ki sa thar le ila kan in lung rual shi nam tlem te kan ni ma se kan in lung rual ta kan in sui khom tlat thina va hian a chak zok ni sia te po hian min ne tang zo thin lova chu kan in lung rual la tu ti chia tomin na sa takin kan di poi mo te run man trang kai an tum ta zela hiam takin an ti thin eng zong zong a hian kan sarkar na thok khoi ne Mizoram sarkar boya thok te kan cha du choi ni ngam dang chuan eng ti zom poi khulama tang lo kal chu an lo o zum su ko ani theye mizo ini na am khan mizo officer ini na am khan he ram le tham ta hian a to thegin a thei ta chin china lo do dalin lo tang ve zelam cheu ti ka soi du bok ani kan sa ko him lo chuan kan nam ko him do nem ni Kristian sa ko Mizoram Kristian ra ya ani lo chuan Mizoram nam ko ya him do nem ni ti zo dai i zo che bok ko chu kan san chet tin na chuan kan nam hian
malama ke kan pen le yang I karim khat ani den hei ka to ber kan nen du chu ni election commission of India hian heng kan men na zong zoki chan thak lawa min ngai min chang tamia lawa party president chak te poi an chang ta chuang lawa ko than ruai tu ten representation an submit po ziakin an chang ta chuang lawa NGO ten zia ka kan khen po min chang ta chuang lawa ziak chuan moi thengin tutiang leka an nei hiam ni ma ila nam di chuan in lung lua na imang sap ila vo thiti tak seta kan du lo chung po min bar nu yam min nor ni an siam ni do na chuan Sunday ya hian party office zong I khar rek na mangu party represent vo chia ka mu na kal no zong po I kal lo na mangu candidate te po ating ate po an puan po in certificate po lalo ngam iya lang po Sunday na iya famin chutia ama kan daw da ipot chuan local leisure ko kuna po kan di na mitsujiam ko in kari Aizawl mi pui te yan ti tur dam tak kan la nei kan malama hian hei ai na sa zo ne ta poi kan la nei karim chu ne ek na ta sa zo ko chalo thleng sila nang le ke Aizawl mi pui zong hian kan ban ding lam pang hi kan in von nge chat veka tran ro na dik ne na madam pang ke kan ben chuan tu te ma hian te nam ni min sukang zo lawang ti karim tak ani to ber kan nen du choi yedi voi ne kan program so ko yan kan party leader chek yan kan du lo sia hi reaffirm le ila ECI point lo fix non le amu ko kan troi du the point fix it on non le amu kan resolution te po it hon khale le kamu yut yang du chuan Yen na kan siam wa voi nia mi pui het izat kan hun se takara kan punkhawm theile zirlai no pangzok te po ta pum lo ka vot nei be tur te vot nei be to te po nia jong te po ina kan nam kan in ka chan kan sa bua abu min te da ka na lo ka zong zong te in sabain athain NGO CC begin chibai kan pok le jong ye ka lo me President nge asoi chome mai asoi te kha chiang ila chome tuna hian pinul moi MECP president in 2020 so na kan ko oina hian ramtan tu ni ui kan do dai nge tu ma kham kham Voi ini kan nam le sa kwa nam bu im tura mi het sa kan lo kal ko mi alom om ka ti a in hun lutak in se na ni sa ko koi salawa in om hi kal khom te chma lo bu ka so yani kan so ram le nam chan him na na kan la in lung rual na he ya a em tirin ka sia kan sabai chwa kan kim thailo ama ero chu voinia hilai kan khom te tran rual ya na satakin na a thok thayani ti kha kan siang tho ome mi then khak ten mi zo nam ti chu hi chu cheto tắc lệ gần Kristian nó có hi con lối tắc ni to in ăn sôi chỉ na mà sẽ ăn đi lâu giờ với địa nhân
helai lo kal khom te hian a ki chiang tu kan ni in ka sia alom om tak sit te tani nam ama kan in lu ro la tu tik zet tu ya NGO coordination committee in thei top in ma ala renga mi zo te thin lunga in pum khatna om reng chu min kon num sak min kon him sak ani ti hi shetharila athau me kat sa kwana hi min kon him pui turin FKHC tem pathian ra chu min ma an reng boka kat pathian yan kan ai o a ma la tu het yang ol thatak min pe hi alom om khop mai tin voi nia kan hian khop global trong trai na le group sang sang pol sang sang om zo ra ma yan tam tak kan omani ti ka sia ila an zunga ko long thu kan soyani chu ti me lai hi voi na kan sia le kan mu angin 9th Mizoram Legislative Assembly General Election results ya kunatan kan sa koniser kan nai thak ta akhan uluk taka ko shanina alo wat sai ko shantena kan lu kan sa koniser tak maya vote ya an han hot hi tha kan tilawani kan soi dua NGOCC, MKCC, political parties le nimal ni sang te kon nas takin heni son durian kandil chu ngai poi mo sak kan mi kat lo ni akin rim kha me in asia het ya hi hun ta ka chuan het to su se paruk na chuan em ko ni se he kan hun ton hian India ram mizo nam le sapu zalen na ram ani nei thei na mit jang rol tua ni zel se pathian ti chuma mania ro in mel na ram kan nei athul sia min sia thar ti tu ni mo krose ato pera chua kan malam mun se lai ko ke ni zo fa te ya har sam na ege kan la to zel don kan shelo ka kan soi thei lawani pathian ri chungin na sa zo ka kan in pum khateu teu alagai don ti ni voi ni nya sia ila party politics le nam bil eng ge mo apa ni he kan in pum khat na hi ti che phal lo ila pathian ran pui ta kin kan nun le kan je pe te pi purila zale na dom zo kan la nei ni yang ti i be se ka kam u ka lo me a cha tu mai chuan tu na hian MZP la matangin UH la thiang hi ma MZP president le som ko chairman le Kristian tani poi mo mizo te abikin mizo tani poi mo kan ti telage hum hindo hum hal duwa local khom som te masai sibai ka bu seu soita kan khan MZP president than kan ya thakhan bor ve chia kaloma oingia kan sa khora hunin tura ilma kadim theini kaloma e thu soi thiami kanilawa athoga thokchi pressure group zirla all president kan dianga kal mai chi soi to ti thimi kani ti hi ma kan soi der ruwa chin khan adu bias ko kanan huwa kan han bek tre pa second khat chiat ani kan ben lo da
he vai pa hi election commissioner office ten bia Mizoram Sunday abo thiarom toem anti chu serchi by election khain chiar ni towa dodana ek maom lo tile khati hun laias Mizoram sadda ni covid period ni kha should der lovin Sunday abo kan chia ti ni lo soi to ko kan din Maria MZP scholarship kandora ko he vai pa hian Mizoram tuna kalar ber minti kuma shoi tu khen khate mudu mawa he vai pa noya chon ram kum hu bin chan hi tum ti lo wi chukan ma chom to lo ti hi ka tiam du chowa ma kan to ro ni Hoilia hian kha kan malam tu soi to ta chairman te le me sang sang te soi ruan to soi tu poi tam haum to wa amaro chu poi ta ber so ga chu le kan ru ru na chu Kristian te ni poi mo India rama ngai poi mo ani lo ta sel te tin Christmas ate kan Christmas ni poi mo good government te an makte an puang te Mizoram election kan le piang me tun na ya election commission mu ngai sia mai vote tha kun le mo vote chia kun le mo so na ngai sia mai te ni aril na tha ka tia Mizoram kan CEO vai te ko hi Mizoram ni nuaman itama mai ni o ka tia Mizoram bin bangai lo lao thau chui Mizoram bin bangai sela Mizoram tan na thau ro sa ti hi hoi nia hiang ka message sa ni den na seita kan khan India ra Kristian din mung hi a chekhok maya Manipur din bun kan sia Kristian bia kin tam tak so samati chia ta nia Chuti lai kara oi lo maya Prime Minister in hoi khat po ato du lo wa Sumian ne kin Kristian in nun matam tak kan sana ana kan tia zo pa ta hi vai ho ge ni min ngai ne khu maya Kristian kan ni boxi hoinia kan Kristian la kan ni poi mo hi hum him tur bo hiarin hoinia hian ka be se Aizawl ka be tlem leu anu lo kan soe kan sa ko na le kan nam kan hum him lo ni chuan nang le ke hi rei lo te a kan ral dom te ka sia na kan sa ko na le che pa Duama kan khom thei lo kan kai de ni ya chuan kan ram din buni atak ya so so lai bun na sat da ko ram ni hoi ne hian ka chiam ko ka chulai chu ka sia che le ba bai ka sai da du ni den mani MZP kan khom khan ka sai to wa India Prime Minister hi kan zo pa de ko na Kristian ten kan to na Manipura bia kin tam tak so sa wani thana to lo te hoi sa nei lo te ama kan tia Mizoram lo ka le chu zir lai tan pon dum ne ka lo ro don ni wani ka sai ro le chu le ato lo ka dai do na la Mizo thalai te zinga ngai tuana se pe lo Facebook le WhatsApp man MMC kan ni poi mo bo dan chiar tu ta bo thak ta theng po a poi nei ne tia WhatsApp kong sira Facebook kong sira social media kong sira a beng cheng cheng le trong tam tam mi convince tu ma ra bring ring an ni thine poi ka tia Mizo te an na sa zo kin kan Kristian a poi kan sir ti ra ngai ka sia chum ko ti ra bul tani la
พอท้ามาเขาชนะรักพุ่งหัวเป็นบุญกันทรายตัวเลยกระเสียสุดที่นี่เราชวนมิโซเตะทั้งมาบินชิมกันเลยกันสามวันเช้าคุณยามอะไรบ้างวันที่อะไรบ้างชวนกันสามวันนะบุญตูริปัทยาอิมันสองเซนบุรีจันทราบุกลองเว้นต้นเสียงไหลกันอีกครับวันชวน MSU President Samuel Zoran Kuya so mang Lalpan min ngai lam sila we het isa kan Kristian na izo Kristian na humhalhna ka na lokal suak kemudian kan la chelai le erove ti hi kan soingam sakin ka sia alomum khobela hian sa ko sang sang nam sang sang kan oma India ram chu chung sang 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 chuan sa ko ti big nei lo in thu tlan na in constitution apo ang triangulate secularity alam ni chumi nuaya chuan Christian ten ipoi mo tam tak kan neya Musulman ten an neya Hindu ten an neya Sikh le Jain ten an nei chunga chuan ke ni mizo Christian te hi he India rama notice map te square kilometer singo thok loin India rama hian chanchin thashil tumin kan pan del ve em maya chu kan pan men em na kuwa chuan kan chanchin thashil na kuwa hian kan mashil na ti hian min lo ei de zanta nge ni India Musulman den Ramjan Muslim den Ramjan anti laya Hindu den puja anti laya silfar khat ko lem lo nikla na zum pathian ta na ai se hilai le mistri le hel parata na kan man thin kan Hindu ho ten an puja do chuan cheng sa khat lo ko kan ko ei thi lo lai hian ei ni kan Christian na chuan voinia chonia ko chia ko kan lo khal rai ta ava poi em chang khan na hian kan sa ko na hi ei ra ni chuan cái đi hiện các hiện cần sang cản sân đồn anh ấy mà đi xem tu sang cản sân anh ấy quay bộ cần thể hiện ní lệ cần ngày quay bộ lùng ní chứ thu sòng bè cần bộ chiết ní anh ấy thu sòng bè khát chiết cái này ngày đó là ống rừng cần sang cản nó vàng lệ không về đại sao anh ấy tiêu vàng nuclear lệ atom không về là cần phát xạ cần tiêu vàng hiện thu sòng bè khi là rắn chuông luôn pathian ni in khom lowa athen thei chu army ko ma kon lo tlan khaliam mai the nema se la pathian ni ti sia in sung na chete dal ko alo ma ni chuan chelai le ter kan la di lo ti na ni nema se la chu ni boi mo ni ser tu ti thu som pe ka la chuang rem si kan thal rai to china kan en liam to china chuan ring lo mi kan ti Hindu le Musulman chanchin thashil ngai kan ti ho te nen hian enge kan dang lam chuan na anni chuan ni poi mo azing chuak mai an la bung pu the anni chuan ni riat ni som te cho me nan pathian ta nan lei ser tang thi nang ni khat ko chuan khat ko van pathian ta la chok ngei thi si lo khan eng wangin nge ani poi mo ni in lo ser lo ve te tam kan za khi lo ka sa em Orian ho ngai sang om to vel kan lo ni ma ni thil ni ngai sang si lo wa thenom te thil ni o ta the om to kan lo ni hi u in ngai to chiam sang le te u kan thalai ro kan sir lai te uniform ne in ro chua wa lo em when dia helai do sa na hian in la chuang when dia chief minister do ka na hian in la chuang chung ni a chuan isiam tu pathian thei lo la atu som pe hi ron thei kin ngai su thi hi acha chu cái mani nge kan thuam to kan nei poi mo lo wangin annin an thuam men ron bela kan lo hak thei je sia wangin poi da chuan min nu thuri zuam ta hoi ni a pathian ni poi khat sa ho chian na an mang kan ti wal hian anni chuan hun rei takan en
với nia đi thật dốc căn kỳ wall hiền em kịp nia một chuan Christmas nia em vote mình đã chia cuối luôn thì tụi này suy đi phải lẽกันถกคุยแต่ในสื่อเห็นตัวเจ้าสังกัดที่มีคุยตาอันนี้อะช่วงนั้นถกแต่ก็เป็นคุยเด็ดอันรองโบลสักตัวที่สุดท้ายสตีอันก็โทษนักมันมีคุยแต่อินฟลูเอนซ์พัดอันนี้มิโซรามันนักออฟฟิศเฟลเล่มิโซนุนพุ่งเสียกันหัวท้ามีกดดันมิละมินเอ็นกอลอันฉันเนี่ยมีเล่ไหมแค่นี้ไอ้มาไม่กันคริสเตียนที่มินพุ่งหันคุยมาตีไม่ตัวเรื่องเช่นเพจวันเราก็เสียแล้วเต็มจิตใจลุยคุยกันทันทีพุ่งหันละช้ากันเชียร์มองตัวเราแต่ก็มินพุ่งหันคุยแต่ฟุ้งส่งไปจุ่มน้ำดาวพิศาจเป็นตักการะชวนที่ไล่กันไว้ป้าปุยโรหิส่วนนิปุยะทัศน์คนมินิเบลปุยะฟูราชาคนมินฮักปุยโมโลวะแค่เดียวเชื่อวันนี้ส่วนนักลุ่ม MP election ก็ฮิตGood Friday เอาหมดเป็นที่โก้เสียที่มินไม่คุยไม่เอาเตี้ยหนูไม่ละตัววางส่วนนี้สิวส่วนเหตุการณ์ว่าเฮียน MP election ที่กันในโลกของที่กันสวยดูนี่ถูกไหมเราผมเลี้ยงไหมส่วนตัวเราส่วน NKC หลังจะมีที่ตกกับเสร็จตรงนี้ตรงนั้นส่วนดอกไม้มันจะสวยkalau misalkan berperan dia wangi berubah rangkaian keluarkan ini itu Reverend saya orang Moya MKC Vice President dia Moina Kristian serh humhalhna Ocean le kui local com som te kalau pai su Krista min chi bai ka bu chuwa zoram ko kan khoi tu committee min in so bai ne na lo ru kan su ne NGO coordination committee te mala ta chuwa hian Lộc thủ MKCC chuan soi đặt rất là cái gì bầu sần bom nỉ lộc NGO bầu sần rin là lệ sa qua không học tu trăng rùa in về sa khami cắn này đi tham một thà Mizoram mi puite rin na ko hian kan la chelwe amai wa chu hei hian zirtir min pe sela tiro chu oina hian ta soi du ani vote ni tura election commission of India in auru to he Kristian den serh ani wangin MKCC chuan oi atidak seta hemi ni son turjian committee oi emosa ania in nia emo chongni pathian nia emo vote selo turin angena October ni soma lekha anpeya an chana kan humai lo wangin November ni thuma all NGO le party thang te nen rail hovin ni kan sai na kan the lut lea chumia chuan kan fake via mani data somni pariat chungin in chana kan be se kan dia amai wo chu kan be se an kan hova chuan November ni kuwa athang all party the NGO tene min chiat han lein lekha kan submit lea CEO mera thaga var bala kan hangai kha ken min sot sak mai turin kan be se liawa
irin ni le chong ni lo ki ni nga bo che na ku no mari ni ma sala kan sa ko ni se kher mai kuna katia la ko re koi mo tak mai bo che ni in hat ro sa ka hi Aizawl ko thak khoi tu community na chuan kan thak hiam thei la pa hei hi a to thangin kan du ba ni hi moi na hian ka soi du ani le tu tam ta soi du ko che lo wa ei kan ding an san ho ya na mu ma lo min e du za ka ka ko ma Aizawl ko kan khoi tu de chuan pathian ni a hian bo chiang ni thuma hian biak ina in thong ba chu mi pui un thong lo pi se in ange chuwa in pa chu thak te ko party office te thong lo rin ange la chawani kan nam le kan sa khua alo ima sa ko lo sa len na kan den se te nan Aizawl mi pui song song te ki tang wol sa ba ko de kan nge na sa ko hum hal na kuma NGO coordination committee hi MKCC chuan ato thengin kan khom se ko ani kha soi ve alo me Kok kon la bachangin St. Anthony School na kon pe amun taka ai no se mek se la kuna hian kan ko kan thak deu le to na resolution kan pass amun ko mo taka an lo se mana alo ko mai chuan kuna hian heti sa ta khom ve ta le TV heti sa min en ko wangin resolution enge mo ai chia so tu ro ba ai mi pu kan pass ni chuan when kan meeting hian pass down ni emi ron share so to hian kan secretary professor malsom liana so chairman no me resolution kan chia so main hel padi an kon tu kan tu ha ni sin lom tu soina khan helaya kan stage le mun ma bo se tu ven lui branch so me te kan lo lam pai pala chuan long tu kan soi tak zet ani tin kan program man zo hian central loime office NGO coordination committee member zong te le o meeting nei tu ani a chuka chuan abik takin political party foi tu elected office bearer te mitel pui turin kan som zowa then MKCIO te kan som moka Mizoram political people forum foi tu te kan som bok chewani khongai takin he meeting hi thil poimo ngai tu omo wangin min ngai poimo sakarom tel turin kan nge chewani big takin political party office bearers elected OB te tel turin kan message chu ani resolution hi pandi kanan siawa khoi takin kan siam sukin mi puite lo dingila a throme pakhatna chuan election commission of India in Mizoram assembly in Khanpui Sami le sumni pathum vote siam liata Kristian ni serle pathian kan vietnami pathian ni December thum sami sumni pathum arwa thi chalo kan tia oi kan tak zet ani apani na chuan election commission of India ECI hian vote siam liata pathian ni arwa to hi sonne turin voina kal kom te hian kan nge non le ani tam song kha kan resolution ani kan kom te chu bai ba ta ya oh le kan lo me